Njengoba igciwane iCovid-19 liqhubeka nokusabalala eNingizimu Afrika, izakhamuzi zaseNkomazi eMpumalanga seyifunge ngokuthi zizoqhubeka nokwephula imithetho yokuhlala endlini njengoba zifuna okuya ngasethunjini. Zithi ayikaze ziyithole ijumbana zokudla ezathenjiswa zona. eNkomazi bachubeka nempilo njengathi kude lokonakele. Lokhu ke kwendeka tuke ukuthi labasemagunyeni bayabatshela ngebulukhuni lobulethwa ngelesifo seCovid-19. Leti number sifonela kuthi uhlala ku voicemail. Kuthi sitawathatha kuphi le ma-food parcel sisuka singasakwazi. Sicela sithi thina bangene door to doors bathi angeke bakwadi ukungena emakhaya. Sasathi ukuthi solution le lapho ngiphi. Masipala weNkomazi ke sewucela emaphoyisa nemasotsha ukuthi abe khona ngebunyendi kulendzawo yeNkomazi teqinisekisa ukuthi abantu bayawulandzela lo mgomo we-lockdown. Celile ke emaphoyisa ukuthi ke akangenelele kubonakale ukuthi akhona emigwaqeni kuba nema roadblocks kanye nemasotsha nema traffic officers labangadi ukuthi bayaphi babajikise labanganawo ema permits. Bangetulu kwetinkulungwane letintathu ke bantu lesebaboshwe kulesifundza seMpumalanga kusukela kuqale lesikhathi se-lockdown. Well, thina singaphoyisa siyaqhubeka nomsebenzi wethu ukuthi ke sibatise nokubatshela ukuthi kufanele bahlale emakhaya ngokuya komthetho lo obekiwe we-lockdown ma-regulations la khona ukuthi bafanele bahlala emakhaya and into bafuna ba-understand ukuthi la ma-regulations njengoba abekiwe it's not to punish people but at least to save lives. Bayimfica ke bantu labasuleleke ngaleli gciwane eNkomazi kulo 23 lokhona la eMpumalanga. Ngingusiphephile kunene wetindzaba te-SABC eNkomazi.